الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله بين يدي عيسى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله والسلام عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, aziz din kardeşlerimiz, yine barçağızda selamlıyız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uşu mübarek olan cuma saatlerimiz hayırlı olsun. Allah koşkan emirlerine buysunup, tıygan amellerden tıyılıp, birden bulup, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözleriye doğru kalıp, Allah subhanahu ve teala farz kılgan şu cuma saatlerimizde şükür saflarına basıp, namazlarımızga tüzülüşüp, hayırlı haminde dua kılıp, Allah Rabbimiz bizden dualarımızı kabul kılıp, hata kimçiliklerini gafu eylep, hakiki haminde doğru yol bilen turmuşunu alıp barçamızga da Allah Teala nasip ve müyesser kılsın. İndi cemaat bilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala hem Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzun hadis-i şerifler bilen bizge indi yönelişini, turmuşunu kuşete. Nişik dürüst turmuşunu alıp barırga, tege ki bu meseleni nişik hal iterge, şişirge, hem bizden tüp bulgan indi asıl, şundan da indi gaziz bulgan ballarımızını, nıklarımızını bik ahamiyetli yolga gönderge, haminde alarga hayırlı terbiye verirge. Hiç şeksiz ol namaz bulsun, gamel ibadet bulsun, ol indi bala tartıla. Lekin indi terbiye in birinci bitinde qarnında başlanır. Haminde in birinci bitinde mine gaziz bulgan eteyni kişisi balaga hayırlı terbiye verip, indi vaqt kelib jetkach, mana şuşu bağlar zor ushkach, indi Allah indi nikah meselesini hal iterler, şişeler, hamindi sileşeler, onları indi gayla kırılar. Şuşu indi yaş buğun gayla kırgaç, Allah indi gaziz bulgan ati-eniden, Ebi babaydan algan guruf adetlerini, nasihat sözlerini kullanıp, turmuşunu alıp barga turuşalım. Hem bizim bu bik ahamiyetli bulgan eybirlerin birisi her vakit biz indi eti-yeniler bularak ballarımızga terbiyeni nişiktir başka yöneliş bilen kursetemiz. Lekin indi bizim tüp bulgan indi asıl o özümüzden tıra. Gaziz bulgan eti-yeniden, gaziz Ebi babaylardan, şu indi guruf adetlerini körüp bağlar terbiyene, bağlar üse hem ruhi yaptan, edebi yaptan alar her vakit indim nebizge qarılar. Bugünkü günde cemaat hiç şeksiz Allah'ın rahmeti bilen her bir indi gaziz balaga biz indi turuşabız kursetirge dinni bulgan ahamiyetli eybirlerini, motorluqni kursetemiz. Lekin bugünkü günde ballarımızın, hamindi nıklarımızını acayip şu dünya şundan da indi ol kızıqraq alarga. Hem dini yoqtan qarasak, dünyevi yoqtan qarasak, bütün bulgan mümkünçilik var. Hem jalib ite turgan eybirler de bik ko'p. Dinge şaqıra turgan eybirler, hem bugünkü kunda biz indi bütünübüz onu kullanıp, bağlarımızga iletip, İnşallah Teala hayırlı neticelerge erişirge Rabbimiz Allah nasip etsin. İndi Kur'an-ı Kerim'de hem indi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ahamiyetli kıssa şula betinde Allah subhanahu ve teala Luqman turunda ayta. Luqman hiç şeksiz indi bir hikmetli kişiydi. Hem Luqman ol da bolsa indi gaziz balaga hayırlı nasihat jitkire, hayırlı nasihat bile. Hem indi şuşu gaziz bala bilen ol indi sileşe, hem sirleşe, onlarga anlata. Nişik turmuşunu dürüst etip alıp barga. Hem indi ayta, ya bunayya
la tushrik billah inne şirke la zulmun azim. Dürüstlükte in birinci de ey balakayım de Allah Teala'ya tengdaş koyma bir koşanda. Yani şu alemne haminde barlık bütün nimetlerine bar etüşü o Allah Teala'dır. Yani Allah bar ikenligin bir ikenligin ışanıp la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözleriyle doğru kalıp ey balakayım şunu bildi hiç şeksiz bu bik ahamiyetli eybirdi. Çünkü her vakit biz Allah Teala'ya yalvarırız nindegine hal bulmasam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta tevekkül kılırız diye. Hem bugün günde de biz indi hareket yapıp Allah Teala'ya tevekkül kılırız. Hem devam etmekte şu nimetini Allah da yaşayabilmesini de Allah Teala verirdi. Hem indi Allah Teala şu nimetlerini bilgenden sonra ona şirk getirmedi bir koşanda. Tengdaş kılmadı Allah Teala. Allah var ikenligin, bir ikenligin hem Allah Teala bütün bulgan meselelerini hal etüşegini. Fakat olğunadı. Yani bunda cemaat Allah Teala ışanı turunda söz var. Bütün bulgan nimetini, galebini biz görürüz. Hem bindir mesele kelip çıksa hem köp işrakta indi mine meşitke de kelgen vakitte aytdiler Hazret mine biz teginde bardık, bunda bardık, bizge aytdiler jidi meşitke barırga, qurban şalarga, yoki taun nasadir işlerge. Bunda indi so'rov to Allah Taala aytgan aybirini adam bolasi ishlarni ishitmay. Kishi aytgan so'zni nishikdir quloqqa solib, tirişa onu boshqara turmushda. Şuna göre cemaat Allah qo'shgan amirlarga biz bo'ysunsak edi. Ham onun bulgan lezzetin temin bolalarımızga anlatsak edi. Şu terbiye ol cemaat biz bitinde kişiler bulgaç biz arayıp şulay bitinde iş bulsun başka ibirler gaile hem kile bir vakit bir mesele biz indi bolalarımızga jılı qarash bilen jılı söz bilen ayta olmayız. Köp işrakta aytamiz indi. Lekin o'zimizni qo'lda tutsak edi. Ham indi mine Luqman nishik o'z bolasına ayta. Ey balaqayım de. Eğer de şu bulgan silashu ravishini biz o'zgartsak, bolalarimiz, sınıflarımız şundan da bizni ishitirler. Hem şu indi jılı qarash bilen, jılı söz bilen, ol şulay nasihat da şulay yok da'vat da biz nasihat hamini da'vatlarni şulay bitinde g'umman alganda kişilerge biz izgilik bilen, yaxshilik bilen, adab, axloq bilen biz endi ko'rsata olamiz. Ham in birinchi misol biz o'zimiz nechik turmushni olib boramiz, nechik so'z aytamiz, nechik kiyinamiz. Ham g'umman olganda bizning turmush. Ondan sonra hiç şeksiz Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de devam etip ayta Allah Teala'nın nimetin, kudretin hiç şeksiz bildi. Yani şu turmuşunu berişi ol Allah. Eğer de bu mümkün de Allah Teala bizge bereyken mal mülket, rızık hem kiyim bulsun, iş bulsun, gayle bağlar hem başka nimetlerini şu nimet için biz indi şükür kılarga tiyişli olamiz. Allah Teala ve in şakartum la azidannakum eğer biz şükür kılsak şin ko'ngildan Allah Teala'ga bolalarımızga, nuqlarımızga rahmat aytib şulay etende gaziz bo'lgan ilk kishi Xalil fitna xotin qiz endi ilk kishiga tiyinlarga şulay bitin tuğanlarga, do'stlarga, qardoshlarga agar da biz rahmat so'zini aytsak Allah Teala men sizni orttirib bergan barakatni deydi. Ruhiy yoqdan, fizik yoqdan ham endi mol mulketdi. Mana bu jamoat Allohning ne'mati. Agarda shu ne'matlarni biz endi sezamiz ekan, Allohga yalvorib, biz endi eng birinchi o'zimizga, ham endi qardoshlarga, do'stlarga, ham shulay g'aziz bolalarga, hamliqlarga xayrli tarbiya bera olamiz. Kililer kişiler ham aytadilar, Hazret mine bir kurshi vafot bo'ldi, kishi yo'q duo qiladi. O'zimizdan so'ng duoshi bolalarimizni, duoshi nuqlarimizni qoldirsak edi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi, agar adam bolasi vafot ekan, onun amel defteri yo'qoladi.
Һәм садақатул җария, изге гамәлләр, әгәр дә ул исән вакытта кылса, шу изгелек анарга тәэсир итә. Аллаһ ризалыгы өчен мәдрәсә, мәчет, юл шулай бит салса. Үзе вафат булса да әҗр савап бара. Икенчесе, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям безгә инде аңлата, ниндидер һөнәр, насихат сүзе. Һәм без аны кулланып яшибез икән, әҗр савап бара. Безнең ата-бабаларыбызга газиз булган әти-иниләргә. Һәм өченчедән балалар, ныклар, нәсел. Biz ихтибар итеп, шулай бит инде, нәселебезне саклап, гореф-гадәтләрне саклап, ата-бабаларыбызны хөрмәтләп, газиз булган әти-әни әйткән насихат сүзләрне һәм биргән тәрбияне күңелдә сакласак, вакыт килеп җиткәч, алар шушы дөнья белән хушлашып китсәләр, без газиз булган балалар һәм ныклар дугада булабыз. Чөнки газиз булган әти-әнигә бу кирәк. Иң зур бәхет шул. Әгәр дә газиз булган бала яки ныклар дугада икән, изге юлда икән, намазда икән, ураза тоталар икән, һичшиксез бик шатлыклы мизгилләр газиз әти-әниләргә. Бу әйберләрне күреп, сизеп яшәргә. Шуңа күрә җәмәгать менә бу булган нигъмәтләрне ничек булса да чын күңелдән, яхшы яктан балаларыбызга аңлатсак иде, ныкларыбызга күрсәтсәк иде, һәм үзебездән соң дуачы балаларыбызны, дуачы ныкларыбызны үстерергә Раббыбыз Аллаһ барчабызга да насип ва миясәр кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Вассами'у дуа. الحمد لله رب العالمين فيقل جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله عن خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارض الله عن خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Уважаемые единоверцы, сегодня мы понимаем, что самая основная задача, чтобы мы смогли наших детей и внуков воспитывать в правильном русле религии. И, конечно же, Всевышний Аллах и пророк Мухаммад, мир ему, в своих изречениях и в Коране нам повествуют и говорят очень важные вещи, которые мы берем для себя. Пророк Мухаммад также указывал на то, как мы должны относиться к своим детям, внукам, и про ту молитву, которую пророк Мухаммад всегда делал за детей, чтобы Всевышний дал им возможность, открыл сердца, чтобы дал возможность именно быть полезными в этом мире, богоугодные дела, чтобы совершали. И сегодня мы понимаем, что именно это закладывается еще с утробы, да, с детства. И, конечно же, самое основное, чтобы мы смогли передать нашим детям и внукам ту важность, которую мы сегодня понимаем сами. Да, возможно, не все мы пришли к этому давно, но, альхамдулилля, сегодня мы читаем намаз, держим уразу, стараемся делать добрые дела. И, конечно же, мы хотим, чтобы наши дети, внуки, они шли именно по правильному пути, идине сират аль-мустаким, чтобы Всевышний дал им баракат, милость свою в жизни. И, конечно же, то, что мы закладываем в них сегодня и сейчас, это очень важные инвестиции, которые, конечно же, в дальнейшем
откликнутся и на нашей жизни, даже если вдруг нас не станет. Пророк Мухаммад указывает на то, что человек, когда покидает эту жизнь, то он может оставить после себя те действия, которые принесут ему пользу и награду. И одно из важных и главных дел, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если человек построит дом Всевышнего Аллаха, мечеть, медресе, построит колодец, дорогу, и вдруг его не станет, то после смерти это действие, которое он совершил при жизни, будет приносить ему пользу, аджр саваб, награду. Второй пророк Мухаммад указал на то, что если человек оставляет ремесло и дает наставление детям и внукам, которые слышат его, которые воспринимают и, конечно же, продолжают это дело для того, чтобы было пропитание, также человек получает награду. И в-третьих, это дети и внуки, которые помнят, чтят память, традиции, религию и, конечно же, делают дуа, молятся за усопших родителей, за пожилое поколение, которых нет. И на сегодняшний день мы понимаем, что иногда бывает так, что приходят в мечеть и говорят: «Хазрат, соседка умерла, баба и сосед умер, и у него, и у нее никого нету». То есть у них нет тех людей близких, которые будут делать дуа, молиться за них после смерти. На сегодняшний день мы задаем вопрос, что мы оставим после себя. И дай Бог, чтобы наши дети и внуки помнили, чтили и смогли делать добрые дела, продолжить именно этот важный путь и, конечно же, молиться за живых, за усопших. И дай Аллах Та'аля, чтобы наши дети, они познали вкус религии и, конечно же, были лучше нас. Почему? Потому что на сегодняшний день мы понимаем, что есть и у нас пробелы в нашей жизни, и мы хотим эти пробелы закрыть. Дай Бог, чтобы мы смогли правильно, красиво и именно с легкостью объяснить нашим детям, что именно религия, в которой находимся каждый из нас, вера в Бога, она помогает жить, развиваться и просто радоваться тому миру, в котором мы живем. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва акимус салам.